Tia bu ngaulan uang pama noman screen mengiglak atau love an atau December 2025 December tarik nga 2025 ni lengbuna tenyi November 7 ngai bu an December 5 2025 lengbuna kia advanced state phayang tukan jama jumuki masa menbu hadau banyu kia tawengi se iangi hadau printing mistake no meng bono ngok lak sen na legeng ja saudan da kia phabu na nginang tau jing na ngai nim ni ada wa love an sak wan da teman bulan na kan dengar layang halak jing na sa mulan de damnam ada love an ba yichi gama expire na meng bua ung hat da bai ki ngi glak ta gama achiang hadau iman da wat chang bai ngolang bu pa da lang na meng da bai expire na meng bai ung hat de ngolak anu bi bu si bi glak ta gama haki bu layang halak jing na sei nang hang nai si haki bu pin ha bu ki bu de so hang ngau English ngau food poison hinang tau expire na meng bai tui nan haba teman da dawa yong kala sui hang na meng lak poison na meng lak to kama kan yang halak jing na sa teman kunya kadalan teman sei dang hadau dai ngau i tam nang ni se pu ba ngau lan hadau Kohima SBI State Bank of India hadau Kohima ngobu hadau de kuba kuna pai bu helmet sawyang kuna SBI da pai bu kada singhengan kuna lokpanda hadau ngobu security bank sa ngobu security card da da defend na menga da jung la so ni ya yang pai nying ga phat tai ang gi siang gi yang boy yama Kohima police lan yama yong inquiry na meng anu ama alo ba yam bu nge yang upaya nang bu nying ga salanda na meng gi se yang gi Kohima police lan si sama siang hadau kada da Witulo tumi se menang se ibu hadau China tamnang ni sebu ba ngaulan lengrong United Front ZUF se ibu iman khung ngonang senang iman hangi si lengrong chat ta hai iman defend meng bu lepu chama NACN IM lana teman hol naga ching ye che ga alo NACN ke no hangai si ibu ngonang imana teman hall naka jeng na fight na meng bu group ngonang yang boy adau ZUF Jelingrong United Front si bu kunga adau Jelingrong se menbu adau chat cha jeng na imana defend na meng yong bu ngonang lepo jama teman kunyak ki bu cha jeng na iman hokpu iman chat jeng na iman defend na meng kia form na meng bu party ngonang hadau party da NSCN IM bu kata nga le hadau ZUF da join na meng bu yang sei bu China tamnang anio NSCN U hadau bu kata ni gi join na meng bu yang sei bu nginang noman screen mengiglak iman tau NSCN IM yang NSCN U iman hadau ZUF da le bua hang hi ba reng iman ngo hadau ning nyanyang yang yui ba menu nyanyang kia ni glak tau chung na sa noman screen bu da wo tau le lak chung na inang ani ba jam iman hadau ZUF plan iman NSCN I bu yang NSCN U bu hadau ZUF da iman le bu chung na sa join na meng bu chung na sa iman mong mai bu hadau social media tani kia ngai bu yang sa ibu singna tamnang police bu ba ngaulan Bihar adau election campaign da teman Prime Minister Modi bayang ngawan da gi yang gi siang gi Congress lan anu alau party lana opposition party lana misi lana cha iman leli ngwan do kata meng pai anu sa Bihar vote thanang wa BJP woilak chang na mu kia
hanbu cha sa iwanda mabu katalana social media ma sa election result noi mangai hekia hangkia samu secure na membu hangkia samu oklak ke sembu sa mabu katalana hekia mong de yumai bu nyan bu ngena nga se bu ba ngaulan ma tani date 7 November ni Rahul Gandhi ibwa Narendra Modi Prime Minister sitma ngobwa vote kuyanga adoba Prime Minister sitma sut kuyang se ibu hadaw nginang ane ba jamano emana vote kubu hadaw lanche bo proof evidence lanche Rahul Gandhi yak ma ngonang se ibu nginang siang mabu social media me siang Gen Z lan now say now lanta hadaw ba hadaw saput hadaw ba how them laksa ipung nginang wok se bu ba ngaulan ma BJP jeng Union Power Minister RK Singh se menbu hadaw tani ata da ngai tam bua BJP lana 2.75 the contract hadaw Bihar da power supply na meng lak na wang ato lak na ki sanction na meng ngoyang ki si ang ki yang boy tani November 7 ma adaw BJP jeng minister former Union Power Minister ibua 2.75 the pangwa Adani the pawanda 4.16 adaw ba tam per unit haki payang ki se ibu nginang tau da mong de yamai ujina sa adaw former Union Power Minister RK Singh ibwa adaw Adani da hakia paiwan na yak jina sa pawa Adani da 62,000 crore da laplak jina sokali singjang singa payang ki se ibu adaw China tamnam ni chibu ba ngaulan ma Pakistan ma saudamu army yong ba tebu ka kuisi da haki lang ngoyang ge se yang ge yang boy ka dong nu China tamba ebu jama Pakistan na democracy country jai ngonang adaw democracy country nang wayang iman jeng sibai yong ba full power ka chun ngo yang boy mi le lak jeng na ba iman jeng country ma president no ang siang prime minister wo ang hayang boy tini November tarik ni wang 2025 ma iman adaw rule pass na iman jeng wang lam pass na meng bua Pakistan jeng army yong bada au hiu ngau tong bu yok lak anu mali se case lakayang da phổ yok lak sa siang da au hiu ya naw chi ma ngau tong anu au hiu da anu au hiu arrest na meng yok lak sa Pakistan ma ngobu hadaw army da au hiu iman country karalana au hiu arrest na meng yok lak anu complain na meng yok lak se bu nginam siang jang manu tia bu ngaulan na kembama BJP jeng MP karaja India jeng national anthem ma adaw British kadalanda wang British kadalanda wang lam lam ngobu yang boy tiang apa India boy ban lam nang adaw India jeng national anthem ma British jeng kada officers yong landa welcome na melak jeng na lembu yang maja se wanda mabu kadalanda WhatsApp online social media ma adaw kata ada yawali ngabu nu adaw kata ngawang se adaw MP India ma MP si ma member of parliament ngonang yung ji nun bukada ja yung value pe bukada yang boy ke ngai ngau ngiang kadong India kadala na ida hakia wak phoi bong inang se adaw China tamnang tia bu ngau halan